ده باش تماشاوان کوبنه جبر جای کومه نیسا در اروپای مجرد كون خبرتك هاتو درسن بيشنجا كان دكتور بس شاب كده كون درسن إذا كده أنا بحسه كانت برز أحمد قرم صباحون برز أحمد مكرتنا زور سپاس کن سلاورس سريدة أم بخوزن هيك نظرك أول جبين واهم أو دو جبين شما أو جبين بيكات وشهاد نقاش كرن أنجامنا يجدو برای شيء بار هاتو بالكن درباره أنجامنا دمكار هنا كاغاهيد مبستا و جوین بود اساسی خوده لسر رودان و اپراسیون ترکیه لهمبری باشور کردستانه به تایبەتی لەسەر باشوور و هەرێما شەنگاڵێ مژار ئەو بوو بەشداربوونا پارتی و ڕێخستنên سیاسی کوردستانی ku ji her çar beşan zêdetirî 24 partî û rêxistinên ji beşdar bûn bi awayeke berfireh rewşa siyasî çi li cîhanê dibe çi jî li Rojhilata Navberast dibe çi jî li herêma me li Kurdistanê û bi taybetî li ser êrîş û operasyonên dewleta Türk li hemberî Başûrê Kurdistanê ku birê ve diçe. Mebest ew bû ji xwe ew civîn yek ji civînên me ye ku dem bi dem ku em li gel hevdû şêwra siyasî dikin bû yerên ku li Kurdistanê diqewime li cîhanê diqewime bi wê mebestê û bi wê naverokê bi wê formatê ev civîn pêk hatibû. Belê. هيك شيء كان نقاش كريم تايبتي زندك پیش چوم مجارên ku nîqaş li ser bû bêguman ji xwe ji raya giştî ve gelekî malûm e operasyon û êrîşên dewleta Türk li hemberî Başûrê Kurdistanê demeke dûndirêj e. Di tu demê de êrîş û operasyona dewleta Türk tu carî ranewestiyane di her dem çi dibin navê operasyonên bi hewayî û bejayî çi jî ku bi mebesta dagirkirinê bi mebesta nizanim şêwazên cuda ku berdewam e em vê operasyon an êrîşên dewleta Tirkiya dawî wateyeke cuda û taybetmendiyeke cuda ku em didêne. Ev êrîş wa diyar e ku gelekî berfireh e û mebesta wê ku dewleta Türk encamekî ji vê operasyonê û dagirkirinê bistîne. Ji xwe berî salekê tê bîra we jî ku hin deveran operasyon kiribûn çil heftanînê careke din li Metîna bû, li Avaşîn bû, li Werxelê bû, li Garê bû, sala 2020 ji we ve malûm e ku li Zînevertê bi heman şêwazî ku ev bûn. Ev êrîş û dagerkeriyênê ku her berdewam be lê ew êrîşên heta roja îro di her deverê de berxwedaneke ya gerîla şervanên azadiyê li hemberî van êrîşan berxwedaneke bêhempa dihata xwîn. Wa diyar e ku ew operasyonên pêşî her çendîn ku li deveran hin deverên ku dixwastin bigirin mimkun e ku ew deverna hinek hêzê xwe bicîkirine lê encamekî weke ku wan dixwast ew encama bi dest neketiye. Ev operasyona dawî ji bo me gelekî girîng e di demek wiha de pêk tê dema ku mesela şerê ji xwe em ji sala 2000 şerê ku li Rojhilata Navberast û cîhanê ku birê ve diçe bi taybetî li Rojhilata Navberast û li Kurdistanê me weke şerê cîhanî binav kiriye.
paralêla vî şerî ku alozî û şerê ku orta NATO, Ukrayna û Rusya de kudaye ev şerê ciyanî milekî wê ku hîn berfirehtir bû hîn bêtir bicû cîhan bêtirîn ha fokusa wan baldariya wan ya jî mijûlbûna wan li ser vê şerê Ukrayna û Rusyayê Türkiye ev şera ji ber sebeba jeopolitik siyasî ku meselen Türkiye dixwaze wê rola xwe wê firseta ku ketî destê wê divê aloziya û şerê Ukrayna û Rusya dibin wê bandorê de dibin wê siyê de ku derfetekî sûdekî jêwergire ku ew operasyonên ku her berdewam be li ku bi cîmayê ku berdewam bike û encamekî jêwergire ev operasyona jî operasyonên dewleta Tirkiye ku bi vî rengî de tiştên balkêş divê operasyonê de ne bi tenê li herêma Başûrê Kurdistanê li wan deverê ku em binav dikin destnîşan dikin ava Şîn, Metîna, Zap û deverên din de şerekî paralêl bi vê yare ji aliyê artêşa Iraq dema ku ez dibêjim artêşa Iraq ne artêşa Iraq ku yek dengî be û de hev ahengî be beşek ji artêşa Iraq ku ji Erebên Sunne ku pêk tê li herêma Şingalê wan jî dest bi êrîşeke bi vî rengî kiriye bi silahê giran bi tank top bi panzêra bi heta demdem belafir û helîkopter jî li hemberî êrîşên li hemberî êrîşên Şengalê herêma Şengalê dike ji xwe berî van êrîşa jî de ji we ve malûm e ke Şengal dixwazin Şengalê têxin nav çemberekê têxin derdorê wê dîwarên ku bi rastî rûreşiyeke sosreteke ji cîhana medenî re dixwazin ku Şengalê wek herêm tevayî derdorê wê sûrên wî rengî ava bikin û têxin zîndanê yani zîndaneke derdorê wê bi wî rengî ev em baş pê tê digêjin û ji xwe agadarî û têgihîştina şiroveyên siyasî ji bo raya giştî ku hatiye belavkirin ev operasyoneke bi taybet e em bi wî rengî şirove dikin ku dewleta Tirk li gel hikûmeta Kazimî û bi hevkariya KDP hêzên malbata Berzanî ku di heman ahengê de hevahengiyeke û hevkariyeke berfireh ku dest bi vê operasyonê kirine û dixwazin encamekî jê wergirin ji ber vê sebebê de yan jî mirov wiha dikare şirove bike ku li gel Şengal û Başûrê Kurdistanê em baş agadariyên baş li ber destê me hene ku li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê jî de dewleta Tirk hêzê xwe leşkerî haziriya dagirkeriyekê ku ew herêmên li Rojavayê Kurdistanê ku wê wan herêma deveran jî êrîşekê bike an dagirkeriyekê cî bike yanî ji ber ku em van êrîşan hewlên dagirkeriyê operasyon çi ji aliyê dewleta Tirk ve çi ji aliyê Kazimî hikûmeta Mustafa Kazimî ve û çi jî bi hevkariya KDP xuyaye li ser peymaneke an hevkariyeke stratejîk ku KDP jî fiîlî di nava vê de her çendîn heta niha hêzên KDP ku belkî fiîlî neketibin şer lê piştgiriyeke
جالیه جگلک وارانده پیشکشی دولتا ترک دکه و بدنگیاوی لهمبری حکومت کاظمی کو دخوازن شنگال جی او ستاتوی او دستکفتین هنه کو لهمبری ریو بریا خسر یا شنگال جوری راکن مانچ و هدف اوه لباشور لشنگال لروجاوا کو دستکفتی و سرکفتن انگل کرد جهوله بیت راکرن جبر وی مبست جیده ام وک کنگران توی کردستان به ارک وظیفه خود زانن کو ام ویا بو رایا گشتی کلگل پارتی و ریخستنین هر چاربشین کردستانه کو ام ویا شروع بکن کو ام ترسیداری و تهلیکه لهمبری دستکفتی گل کرد ام جرایا گشتیر بدینان کو ام وی تشتی بطور رنگی ام قبول ناکن ام الجراوستن و ارکا نه بام پارتیا بتنیه او پارتی و ریخستنین کو ایرو بلکی دناواوی جوینه ده آماده نبون درفتی و نبون ام بانگوازی ما رایا گشتی کریه که هر کس گرک وی مترسیداریه وی تهلیکیه لهمبری دستکفتیین گل کرد کو ببینن و لهمبر هلوست ورگرن لهمبر درکبن هر کس جه قادا خوده جه دورا خوده کو وی تشتی نرازی بونا خواه و دجبریا خواه به هر شوازی بکار بینه اف بانگوازی یک ما دوی واری نبو بانگوازی ما یه دواجی جبو رایا ناف دولتی بو جبو نتوی یکویی بو جبو ناتو بو جبو یکتیا اوروپا بو جبو چندین ولاتا کو لهمبری بان ایریشا دوان ایریشا جیده تشتی کو هری بالکشه کو به آوائه که برفره چکن کیمیاوی هم لهمبری شروانین آزادی هم جی لهمبری سیویلین چه لشنگال دبه چه جی لباشور دبه حتی لدورین کل روژاوای کردستان جی دم بکارانینه وان چکن کیمیاوی جی تینه ما بانگوازی ما جبو او سازیا ناف دولتی که دبیجن او پی سی دبلیو کل دیجی بکارانینا چک کیمیاوی که قدخده که آنجیل دیجیوی که گرک راوسته بانگوازی که هر کس به بدنگیا خواه که داوی لبینه و لهمبری دولتا ترک که پرتک و رفلکس رشان بده پروتستو بکن که تو مافی دولتا ترک نیه که هر سینور ولاتا کدن دولتا کدن داگر کرد بکه چکین کیمیاوی که قدخد قانون ناف دولتی دیگه قدخنه که بکار بینه بانگوازی مجی او رسامه داوی امزان یعنی تایبتی لباشور کردستان لباکور کردستان انشاء پرچه کردستان شرکی توپی کردی نشاندن داری که لدیجی شنگال لدیجی محموره لدیجی روژاوا اول لباکور جمعیین که لدیجی هدفی شرکی توپی کردی نشاندن دبر دیجی yani te gotum ko 7 sal edi ser priman rozan el basbid quasi pergala xojnu be saz bite u le rozat nabi xojnu be saz ke le ali din geli kurt de DJP rişen top yakın ku tele ne navde AKP u PDK heye navden de kuhezina devleti je dali diplomasiyede xabatek çoğat ekren u lazım kuçi bekre bale دولتا ترک شخوا مبستاوی کو شرکی توپ یکون کو لهمبری گلی کرد و قزنجین گلی کرد کو دایی دست بکرن به آرمان جو هدفا کو یا پیشین اوه دولتا ترک جعالی نجات پرستی و جعالی کو سیاستا حکومت کو به پیشنگیا AKP و MHP کو سیاسته که فاشیست دیکتاتور و نجات پرست لهمبری گلی کرد بریده به یک جه اوه کج نجات پرستی و دیکتاتوریه و هگمونیا تکاکسی یکی وقت اردوغان کوده که بگمان شرط و کنجکتورا سیاسی کل رجالات ناوی هنک
hevalbendê xwe jî çêkirine wek hikûmeta Kazîmî zaten de stratejiyeke müşterek her çar dewletên kolonyalîst heye. Di orta Tirkiyeyê, Îranê de, hikûmeta navendî Iraqê de û rejîma Baasê li Sûriya Esed de em baş dizanin sala 2016 de peymaneke stratejîk ji bo ku destkeftiyên gelê Kurd ji holê bêtera kirin peymaneke bû rengî hatî imzekirin rêkeftinek heye. Tiştê ku ji bo me sosret e ku hêzeke bi navê Kurda ku tev digere xwedê giravî desthilatdariyê li herêmê dike hikûmeta herêmê hêza KDP jî müşterekî hevkariyê vê konsepta bêoxir bûye. Ev yani a herî balkêş ji bo gelê Kurd avaya ye ku çawa tu wekî hêzek li ser navê gelê Kurd ku xwedê giravî berjewendiyê Kurd xwedê giravî hebûn û qezencê gelê Kurd ku ji bo wê heye tu dure li gel dagerkera ew destkeftiyên gelê Kurd ku bixwazin ji holê re dike tu hevkariyê bike. Yek jê evaya ye, yek jê adin mijara dudwa mebest û armancê vê dewleta dagerker jî ew e ku xwe 100 sal di ser peymana Lozanê re derbas dibe. Wek ku dewleta Türk iddia dike ku ew bi turengî peymana Lozanê qebûl nake li gor wan ku ev dawiya vê peymanê tê heqê wek mafê xwe dizanin ku sînorên xwe derbasî ser wekê berî Lozanê ku kîjan dever dixwastin Osmanya nû yani ji wê duî warî jî de dixwazin sînorê xwe nû bikin. Di nava nûkirina sînorê Osmaniya nû de Herêma Kurdistanê çil rojava bibe çi jî li başûrê Kurdistanê bibe ku wan herêma tevayî bin kontrola xwe bike nava sînorê xwe. Yani bi navê ku mîsakî millî ew yeke wekî ku bi navekî din dibêjin sînorê ahdî millî ew e. Bi vê mebestê de ji xwe Erdogan çendîn caran çi diraya navdewletî de heta li axaftina xwe yê netewê yekbûyî jî de ji bo tevaya cîhanê nexşeyeke herêmê dest nîşan kir û rêşanda û sînorên ku deverên Kurdistana Rojava başûrê Kurdistanê û di nav de Kerkûk û Musul jî nav de. û heta wa diyar e ku ji ber dijberiya xwe ye bîrûrayê xwe yê radîkalîst û fundamentalîst ku yê îslamî ku tehemmûla ol û hebûna pêkhatiyên cuda ku nake wekî ola me Êzidî weke xelkê me Êzidî ku wê jî şengalê jî dixin nav ku hebûna gelê me Êzidî bi tevayî ji holê rake armancekî wê bû rengî heye. Dixwazim yani ji xwe armanc belê di alî dîplomasî lazim gelê Kurd dîplomasîk çap bike. Pirsamê da. Belê ev tişte em weke kenekê li gel partî û rêxistinê ku dibin sîwana kenekê de digerin. Me rewşeke seferberî îlan kiriye. Ev rewşa seferberî di asta siyasî de ye. Hevdîtinên siyasî bi welatan re, bi dewletan re, bi hikûmetan re ye, bi parlamenta re ye, bi kesayên bi her kesî re ye. Ya din seferberiyeke dîplomasî ku em seredanê li netewê yekbûyî Yekîtiya Ewropa, NATOyê deverên ku bû rengî ku heyetê me şandên me ku duî warî de bête kirin. Ji hêla din ve jî de nerazîbûna gelê me ku gelê me bi xwe li vî tiştî razî nebe û nerazîbûna xwe bide diyar kirin ku ev jî ji xwe hûn çalakiyên ku di vê çarşeveyê de li tevaya cîhanê li Ewropayê li her çarbeşê Kurdistanê hûn ji nêz ve dişopînin. Ya herî girîngtirîn jî ew e ku mebesta me ew e em konsensusekê ku parêstina bercewendiyên Kurd dike ku parêstina destkeftî û serkeftinê gelê Kurd dike ji partî rêxistin û saziyên siyasî û civakî de kesayetî de
يعني بانگوازیا ما حتی جبو عشیرن او عشیرن ولاد پاریس او کسی که دستیوی دخوینا کردان ده تنه به ام بانگوازی لوان دکن ام دو قناغه که پر حساس ده دو قناغه که پر مترسیدار ده دو قناغه که کبراستی ده هبون و تنبونا گلی کرد روژه بدهیه يعني بلكي قال كاس دويواري دهبون وتنبون لي براستي دما كوج آلي استراتيجيك و هولو كونسبت استراتيجي و ايريشن لهمبري قال كتكو امرو بده برشاوي خو اف مترسيداريه ما ده هر آستي و هر راده ده كوتي ديار كرن تي اشكره كرن جبروه سبب جيده ايرو روجا كو هر كس ده چیز دستیوی به سفربریه که ده به ده هلوستن سیاسی ورگرن یکیتیا خو یک رزیا خو یک دنگیا خو کو خرد بکن هلوسته که استراتژیک و پارستنا برجواندیه گله کرد و ستاتویا گله کرد که کو به هبره تب بگرن بانگوازیا مجی او بو یک جی او بو به تایبتی من وکه هفسروک کنکه ما چندین جاره ما بانگوازی لمسعود برزانی جی کربو ملی چیروان برزانی جی کربو لسروک انجمنا وزیران مسعود برزانی جی کربو گرک او دیمنن کول انقره دست به دست کول گل اردوغانی کودکن او دیمنن کول گل اردوغانی کنه دیمنن کودرای وجدان گل کرد تجاری نای قبول کرن دیروک وان بام دیمنن اتفاق و هفکاریاک و هبون و تنبونا گل کرد خروجه قبول ناکه جبروه سبب جیده هر سفرت و هر فرصته ده و به اصرار ام دبیجن که گرک پارتی دموکراتی کردستان و به نمال برزانی گرک دست خوشوه اتفاق قریش گماری که تنبونا گلی کرد هدفاوی گرک دست خوشوه بکشینه خوبشینده بده دست به دست لگل هیزو سیاست و تفگیره هر چاربشه تفگیره آزادی خواست هر چاربشه کردستانه و ام کاربن به هبره ده آستا دیپلماسی ده آستا سیاسی ده آستا برگریه به گرک ام به هبدور تب بگرن دما یکیتیه نه دما کوتل گل دجمنی خود که فرصتك ديروكي كتي دستما جبلكي صد صارا جاري فرصتك وهذا كم دستما افرصتي رو دستما دايه ودهين درنگ نبويه كو ام كاربن بلان و استراتيجيات دجمنانه يا دولتين كولونياليست كل همبري گله كردستان كو ام تيك ببن بانگوازيا مش بوان بتايبتي ابا و ام بانگوازي الوجدان گله كرد كن گرك هر کس دنگي خو بلم ام گله سپاسكن سپاس بوجی سرکفتن ده. بله تماشاگران خوبونه لحوزه گشتن کل باشور و انجامات جبینا کنکی بنوخینن میگم هفسر که کنکی برس احمد کارموش نخواندن دیرین کردن ام گله سپاسكن دم خوش به و سلام برس سرکفتن